Ingdeng Sirkep Dila Inter-Club Men's Lepen First Dila Inter-Club Women's Champion 2026 sa Parman Dila Studio malong opening ceremony ajay mek paman pon Borjan Hawar aruni phain koy rakit homarni Dila along Ingdeng Sirkep Dila Inter-Club Men's Lepen First Dila Inter-Club Women Football Championship ningkan suri hini raing koy rat troka Parman Dila Sport Association at tumpen Patir pipon si Dilay Patua Klam long kiching sima te opening ceremony ajay mek paman ponlo. Lason si bangso opening ceremony ke paman pon along aluhi sar paman pen MLA Siri Surjorong para pancho pa ponlo. Pon talang li kapre kasay kiduko penajok na chitong dunlong le dalo $1 na chitong dun tulake kasa long secretary ke hai Siri Pongkos Jeronsi aluhi sar paman pen nang chitong dun tulo. Lason si aluhi aman pen nang chitong dun tulake XEM Karbiang Long Tonamas Council Rakihai Longki Timong, VDC President Kaman Tiso, Dipu Government College Y Principal Nobin Terang lason si Manping Kidokit Hei Kiding atum ng Chitong Dunlo. Labangso kipatupo na long Dila Sport Association DSA President Monsing Timong, Lapen Secretary Nobin Rongpi atum pen patir piponsi. Aluhi ingtum arne ponlo. Lapen Manping Kidokar Bipoho penarcho ponlo lapen det api chikimo sitame pado ponlo kechengsi ke pathu pon la ke zigzag FC lapen cleared up FC atumsi pathu ponlo lapen cleared up FC atum pen si gol hini pen kechengsi a match che pahai ponlo lason si opening ceremony ke paman ponalong insam jin pen si pachun ponlo dilai pen hai singing leng nang ke lo birta Northeast Inglong News 24/7 DSA Hinpen official game winning 9 Dila Inter-Club Men Championship first women Dila Inter-Club Football Championship 23 May 2026 pen opening ceremony amai paman pon lo tuana lo ada event cheng si labang so liga bangke under DSA under club das pon choti event cheng po June 24 an si labang so liga bang lapen arso saro tumbangke kebangji June tarik 4 ni pensi la women tumbangke la bangso lapen women tumbangke di tukung final bangke angkuri bangke patu ponte lo women tumbangke la alang tung league system si patu po women komama la point jong advice in tung la po mama ke hai jong alang tung bang si champion lapen men tumbangke kadu gawe 16 club do 16 club ang bong patu ponte la dan quarter final do so ki bangke jak sporting sin paman ko kasi pinja semet nili tum la bangso official game bang ipintan check kono nili tum akimang bangke la dak Dilay Hawar sports aning ke hang ariso yang atung aphan kang khulkonji aning ke rongkonji ko akimang pensi nili tum la football bang check kono la bangso official game tang dia tapilo tang den nili tum da DSA Hinpen Asonson da kaya cricket doji laben kabul sami patu poli lason dola lasi ini tu mangkang di kasa long sami ini tu presiden gele tu kacinghan honorable CM sir Dr. Tuliam Bonghang alang li si sports along kasa long alang li presiden lo alang li aning kehan kita mejel sports culture bang gele tu makar di along pinan kang kupon lason dolo alang li kemang along alang li bang ang kang bi ang tok anu bang alang li une de ji le alang li long alang li kamatha long ini tu Dila Sports Association hin pen sami alang li kemang alang li example bang mission je sport culture bang ipathe long ini tu sami alang li long an so se dak Dilay Hawar pen sami sports hin hang ari so yak fan ipaklang ye fan alang itu matelian itu malong kewan je fan Dilay pen senglok Dilay pen angkan angtan di pen celok out of the state long same Dilay ari so yang atum football hin same pati dun long pen Dilay fan anong ni kewan pen gen itu sports association same si
ning kansam ning karong long ji program mang pen se ni tum la football hin ke cheng si ni tum pini opening ceremony bang paman pon di sarpo lang la official game la liga bangke club liga bangke ni tum la dak local MC ko mama lang ni man concern bek nahi putu la shooting pen se ni tum la bangso club liga bangke litum kaching hon dak local MC malu non em lo kanun Thomas Council em la tenang first tame 18 bugyan ST constituency alam litum kaching hon nai MLA sa Sujorong Parapan Josemer ini opening ceremony lo inter club football championship men la pen class 2 women abang so opening ceremony lang pan bang si ada ko man dan tuhang palo temelang ni abang ut taking ceremony alang ni assembly dobong pajo so ni ta tom ni da temelang ni insurance nang pilo mo final ang lung ki bangalang ni top tan pini alang ni pan chief guest madali sa ko mana pe ya dorong para pansi hang pon temelang ta ke jala so ala bai ni to Kadnong Sport Association mati kasa general secretary Pongkos Teron Sarpansi abi sarpo mana lang sa pin keceng mai long keceng ke patu pon mau bangke kecengsi Liga bangke Jigjak FC lapian Lirdap FC yang bong si patu pon lo lapian pupu patu yang bong non ang dungti non la kijura porhut bangke 20 pen Lirdap FC di si cepai pon